Di purang sina arong ararapan CEM tuliram rong hangari dengpen long lia pata akejoy pen keron po. Ni Marlia tum Longdong Baptist Church along kewang ji arni pai kuni ni pai pli pen pai po arni kacingkrung saya mei paman pon po. Hamren BJP Mondol Committee pen dongkam mukam Hamren Mondol sa hemalong mas joining mai kapadupo. GEL Church along Karbiang long pastor retum inkoira troksi apong Bible kang chabamei ni thoma farman kapadupo. Aprang si birta kilang arato anaphan kartong pajero kartong. Non karbilong rea birta long pen ujang terangpi non birta ang ton pen arjupong sena. Karbiang long Autonomous Council atumpen Karbiang long angkang prek jam hawarapan akijoy pen long le pataron pon bomlo. Lason si pre ni pai inkora nerkep arni dipu rang sina arong ararapan Karbiang long Autonomous Council pen akijoy pen long le pataron ponlo. Karbiang long angkang inglong so khai pan akijoy pen long le patakeron pon pinian lak thomra pharo phora plikebra hinian pleng ponlo. Lapen labang solong rang sina arong araratum long le pata ke long li atum dolang pulotang ti pachini dun thuloti long le pata selam pipon thupu pusi CEM tuliram rong hang pen pachini pon bang solong manpeng pen kachitong dun CEM tuliram rong hang MLA Bidat Singh Ingleng EM Prodip Dipusa MEC Ram Singh Timung Dipu Municipal Board Chairman Rakro lapen kaprek manpeng gidotum chitong dun ini rong kapet ini bangke dan kang pikir susah abang suang pitu kan kejoy kan oleh tapi lapin kelong lihat ulang pulau langsung lah kelong lihat tuan tadi non lihat jual secretary revenue bisa pulau pulau yang ngomong patang kena kejoy long lihat patang klaim kumpian lapin pinian Karbiang long ni itu lah ingkan siang bong long lihat patang kejoy kira Inglong asotum pandet border area penceng long atau kon long le pota kejoy pen lak thomra suri pora dikia blok Lakhain ko ra phone lip constituency ka parlu ni hanglong ri baptist ka jalama mei mondoli angkang ni marli atum Longdong Baptist Church along ninia pharman paman ponpo ni marli atum kam event competition pu ajai me kapaman ponje phan tirika ma mondoli atum non malom chisik jedang pon bomlu ni marli atum kachingkrung sayamei ningkane sekpen ephongphong kaching ruma mai pi paman pon bang bomlu bonta chuninga ningkan ki bir thadang corona bur kidoko ka joini la so ajai me bipon long liderlo bonta pininga ningkan ki masapso apor ke mi dosi lapen kisu kang armuchot si non ke bang ji phai kunia chiklo ni phai pli lapen ni phai pho la ni an padu ponchot po lapen ke phata monduli si pen bang hinia tuma phansi phapon chorlo pusi pachethang pon
Nijang Karbianglong Hamren constituency arlu dongkamuka marong supialong IM Mongol Singtimung pen mai cari ponsi mai ingipong. Lapen pinia mayalong kacedong pon BJP Hamren Mondol Committee Presiden Biren Tisu WKADC pen Presiden Randi Bronghang VDC Chairman Sarmen Phangcho lapen Ari Sang Hotung cetong du. Pinilabang somayalong Congress FHLC ASDC BJP asongalong kacepa ogdun kadu kawe bang phokebra trok si aradatung cepa ogdun. Lapen non ke bang ji ningkang suri ni ra ingkorai si jang mi po cheklu MEC kilik pon hot ke ong dung pen jong sinang pahai pon pulo tangti la an susi ka chingthur asayamu long pon bomela. Maya long IM Mongol Singtimung pen rara thengnu lam ke jai pon ki dera arlok towar long pon pon. Lapen BJP a sorkar ke bang pen towar hai hui kedam ke bang sitami joy ki joy phang pen jihelat pon long luputa Maya long IM Mongol Singtimung pen lam jai pon. Non asal sai non Bharat Sarkar lo ba Ahom Sarkar lo BJP Sarkar lo itu mo phan nang kelang nang kang hon nang kin suahut nang itu ta puthot ako jakau horang nang pidun kon an so se itu kepak klar nahi ke putle nahi apa alang itu nang itu ado ni nang kelang dulu an so se itu putle nang itu mo thano se lo chote atwa Prang tuar hendak lo jadi, non gala pewar blok berai lo jadi, la sodak jet sodak, halat dak dos kuti, ice cream ben kan hendak sejam berai lo jadi, aprang dos kuti kali dos poin satu kilo subuh kongres lo jadi, tab non bangela para ice cream nan pilo, lang tak lang, me punoi lang punoi jat punoi, non ice cream be bang pigila, nah situasi lahai bangke ini tumbuh. Election sudah lo puluh election film lo puluh tente non roket set, pray roket set itu selalu itu mapir dah, ni non nang itu orang kata me next bagian nang guna itu lo, nasional sih puluh je ini tu non bangke parah lo. Dopani jengarong along kidu GLE Church along Karbi Pastoretum Inkoira Troksi Apong Bible kang cap amai ni thoma praman kapaman pon. Bible kang cap mai kithan ponjat tumlaki Reverend Barnabas Tirang, Reverend Somindar Taru, Pastor Elvin Rongpi, Pastor Amor Rongphar, Evangelist Sarkoi Tiron Lapen, Amor tok biat tumahin pensi, labangso Bible kang cabalam aputhak thanpon. Labangso mai long nang kacetong dun laki Reverend Barnabas Tirang, Reverend Somindar Taru, Pastor Jonis Timung, Pastor Amor Rongphar, Andrew Ingti, Kolom Sing Rongpi lapen kaprek ki thigiding atum sitami nang cetong dun si mayalong RDP tu. Labangso Bible kang cap amayalong habar kaprek pe nang cetong dun diring japrajan langsu tarapung toko langsu rongkhelan rongagora larong trok jel ia church atum pen sitami nang cetong dun. Praise lapen workship atumahin pen langmesen kilun ki kanmati arnama phan kiro karcho pongsi pini Bible kang cap amai setami mesen pen pajupon. Sangti dipen projen terang karbilang ra bertalong bertanang pali. Abang arpungke ake kitang lo. Asonthot siakam kavedet ake kroike ake ti tang lo. Arnam lam kapori lo betot bang ti parnam me kitina. Amen. So nang cari dun bom lang laselakan tok kawe arna milito aphan kan jinsu kipiapot really arna aphan keru kipi Pinya berta la ansi kang ton chalo kaduka via phanta kardo.